Anyang laki din! Agsinatan, Fredo. Ha? Di na kuman rabakan iti kastami. Seryoso ak iti bagbagak, Fredo. Saan ka rabrabakan? Ha? Apay ami. Amumat no kasano ti panagayat ko gayang ka. Ay na, mabagbag ka lak iti relasyon ta, Fredo. Maumuma akon. Mapay. Katnoy ayatan ka unay-unay. Isong arot adi ka palubusan naman pa niti kumpurmila tita. Kanain ka pa ako mustahan. Day tangaruad ti pakabagkalak, Fredo. Anya? Di mo kaya tikas dyan? Makapauma nga ruad. Agasa man, tunggal ada papanak. Masapul nga ibagak no sadino, ken no asino, dagiti kakaduhak. Masapul pa'y aminotos nga agap daytakken ka, with matching photos pa'y approve na. Ay na, kurang nalangan. Ultimo pa nag-CR ko kat masapul nga i-selfie. Tapno ada may pakitak ken ka aprueba. Anya? Iso man ni po dit ha. Lipatan akon, Fredo. Tauray anya ti aramidam. Talaga di kan kayat. Apay, Fredo. Saan mo tama i-drawing day tarupam? Pare, nasakit nga ron tiriknak. Nakiwin na suwas kanyak ni Ami. Kastaya, pare. Wan pare? Mga no adan nang isukatan nakin ka. Detay ka no, wan no foreigner. Anya? Wan, kat adayo anatataer ngam itisi ka. Ha? Nga adayo anasingsingpet ngam itisi ka. Singamat pare. Masakit anak lang arudan. Karumpay lang. Naamumla ko ma. Kas lamapis-pisi ti pusok. Nasakit ka talaga. Ay na, pare. Pasensyakan. Ay ibagakan ka tipod no. Anya pudno pare? Nalabas kan tumat ngamin, pare. As in, grabe. Ha? Uray asino ngamin a babae, mauma iti ugalim. Kaasi ti babae kan ka. Kaslaawanin ti freedom na kan ka, gaputa masapol amin nga aramiden na, kat ipakada na kan ka. Saan ngamin nakasta, pare? Ikamot a iti freedom na. Uray nubiam di ay tao. Saan mo atengel ti biyag na? Anya lakit din. Ha? Wen pare. Iso apagadalam da ita. Kat na agbalbaliw ka kuman. Mayat makapasyartan no kay kayat ta, friend. Ay, wen nga rod, friend. Saan akasla ide ang masapol nga ipakadam amin ka ni Fredo? Ay, wen nga rod. Si kamot nga min submissive ka unay kan kuana. Ay, gapo nga rod takunak nga ay ayatag. Ngam, pisit matgayam day dya panagayat. Pakaalak lang iti stress. Anya lakit din. Ay na, mayat ti mainlab no nasaya at atao. Sana kasla ka ni Fredo. Ay, sana bali, friend. Tanakawala akong iti dayja a lalaki. Buong at talaga ti ulok dayja a tao. Sana bali, friend. Tinapatag, naragsakan iti panagbiag mo. Apay, anya ayat ikayat mo nga ibaga, Julius. Ay na, agayatak ngamin itigayem mo, Trina. Nay, katapay nga ron asyak ti pagibagbagaam. Riknak, ayam ay tirik na tigayem kaw. Ay, saan, Trina? O, malagayam. Katapay nga ron asyak ti pangibagbagaam ngay. Ay, tapno tulungan na agaram kinkwana, Anya laki din na ya. Nagsungit ka, Trina. Ay na, nusungit di kan agpatpatulong kanya. Anya, sika talaga. Tulungan na ka din Anya ngay ti may tulong ko. Amangan kit din nun ni Ami, titulungak amang bastard kan ka. Ay, nagkasangin, Trina. Seryoso ak iti bagbagak. Pangasim ka din Alawa ng Julius. Ang masakbay ti amin. Bilinan ka pa nga umuna, Di mo paspasakit ang tigayam ka. Ay, uwan, Trina. Ikarik day ta.
Nakitam ka din tipos ni Ami, Fredo. Kasano makita? Kat in black na. Ay, sos. Talaga kayam nga indilit na kan itibiyag na. Pun nga ta, anya nga rod nga iti maramidak. Ay, ka talaga akasta. Anya nga rod nga, awatak latan na. Ay na, una pare. Awan madlaang ti maramidam, kaputadan kaayan ayat na. Anya? Un pare, talaga nga insukat na kan. Anya? Wen pare, iso apanawan matayin, tapno agbirok kan iti sabali. Anya? Talaga gayang awanan tinamnamang agsinublan kami bay. Awanan na pare, indilit na kangarudan iti biyag na. Di kan mang namnama. Talaga gaya mo niya insukat na kami. Ay, kat talaga kas talaang tibiyag, Fredo. Anya nga ron, kat adan na magpitik iti pusok. Unay kan, nakiayan ayat ka adagos. Di nakmat inuray ang mangiliwliwag iti sa amariknak gapo iti panagsinata. Naa, adamatan kan kadayta Apay nga miyan, tadi ka ag-move on. Ay na, kasta nga rod unay ti panagayat ko kenga. Iso anarigat ang may liwliwag ti saam nga impay mo kanyak. Apay nga min nakiwin naswas ka kanyak. Oho, adula amin. Ay na ami, numabalin nila ko ma. Ituloy ta ti panagayat ta. Ay na, Fredo, di nakman rangrangan. Napunasan ti panagayat ko kan ka. Awanan apulos ti mariknak kan ka. As in, no more. Unay mo't na nagkasang ti kastoy. Makapasair dagita balikas mo ami. Kasano, kat di nakmat nga mininggaan. Inbagak lang arudan nga awanan ti mariknak kan ka. Ngam ami, please, give me one more chance. Ay na, di mo maaw-awatan ti bagbagak. Anya lakit din aya. Ay, panawan ka man langan. Kat pangaasim di na kun disturbuan. Pagtudo ko may tinakapigpig sa. Uray malayo sa amin. Na, apay manan, Fredo. Diya akong kayat tagbiyang pare. Talaga di na akong kayat ni Hami. Isang uray aglayos dito lugar tayo kat may raman tayo. Ay. Di ka man mangiramraman, Fredo. No naumakan nga agbibiyag, da kami, saan? Agin enjoy kami pa ilang. Anya? Kati sumat. Ay na, Fredo. No dayta pa ng waswas ni Ami iti relasyon nyo ti makagapo. Adda solusyon na dayta. Mang panunot ka iti daddo maawagas. Tapno makalipat ka. Ha? Wun. Tano dayta kan kanayon di pampanunutam. Awan kasi kalaan. Kat anya nga ron nga itaramidak. Isungarod ako ngagpanunot ka. No kasapulam nga agaprod, adi agaprod ka. Aramida ma. Ha? Wun! Tano agabrod ka, makatagad ka. Kan, mailiw-liwag mo pa iti sakit amarikriknam. Ngam, kasano no makapagpanunot ni Ami at makisinublan ka niya. Ay na, di kan mangnamnam ako nakmarit. Ngamin, adan nubyo na ako naktumat manayin. Kat amangan no umadan ni payan di kasarda. Anya? Sigurado ka kada iti panggandang mo, amay? Makiasawa ka? Wala. Isuntumat lang, titurong na. Sa bagay matkit di 1-3 na. Isungawanan babawi. Nakaikadang akon. Siguro, masakitan man ni Fredo. Bay amon de ja, Fredo. Makamumatan iti biyag na. Jakmat imbaga nga ibalod na tirik na iti napalabas. Sa bagay matkit di agam sigurado, inton maamuan na, aduma na, inti drama na. Ay, kat talaga matakas jay na day dya tao. Limalakyan nga ado-ad drama na iti biyag na. Uray nagbasit abanag, pagbalinan na a big issue. Hey, anya lakit din aya.
Sika ka di dayta, Fredo? Wen Trina, siyak dito. Ni Fredo ang nagwapo. Ay na. Presko ti angin ah. Sigaw, Trina, di ka maangaw. Ay na, amo kun ti ugalim, Fredo. Kahit anya ngay, kumusta? Nasayad la tamait. Ay kung nasaya, ano kasta? Papanam ngay. Ipagbagnak dagiti papeles ko. Agabrudak ngamin. Anya? Tumayab ka magaya man, Fredo. Wen man, Trina. Bareng patiriknak ni Ami kat tumayab. Ay na, Fredo. Waya-waya amaw, day tabagim iti napalabas. Gaputag kasaran da ami kan Julios. Anya? Agkasardan? Wan, Fredo. Iso adar ayam pa iti kasarda sakbay nga ag-flight ka. Anya? Pagatindaran tak iti kasarda. Masaksakit anak lang arudan. Karkaruan pa ilang. Anya lakit din. Pare, talaga nga ipapati kong taga-abroad. Ay na, idi pa ilang amin nga ibagbagakan ka, Fredo. Di nakmat dangdanggan. Talaga nga abroad akong pare. Nang rona itan, tagkasaran da ami kanday at Julius. Nay, agkasardagayam at talagan. Juan Fredo, ni pailaing Julius mat. Natatairak mat ng itiday dya. Natataer ka. Anong natataer ni Julius para kini Ami? Ah? Pare. Ay, gusto na. Di ka nagsangit. Ay, sana maibagay ka. Sige mo pare. Binagaya na yan tagsangit. Iruror ko lang ti sakit ang marikrik lang. Ay, sus. Tinrungaab na pa yan. Ay na pare. Pangasim ata na eh. Maudi kumamutan aray ta pa nagsangit mo. Kaasi kalaeng no ibalod mo tiriknam iti napalabas. Talaga nagbit ti panawon anya ami. Addan anak mo. Wen nga Rodrina. Katsi ka. Awan ka di pa'y plano mamakiasawa? Awan pa'y nga rod nakariknak iti ayat. Anya? Amangan numabakitan ka na balasang. Anya nga rod nga iti maaramidak no kastamad bilang tigasat ko. Sa bagay matkit diya. Ngam, ay na. Nagrigat ti agmay-may sa, Trina. Katanya kay nga rod. No iso tigasat ko, di isaw. Na, apay nga katawa ka ngay. Anya nga tano, da kayo ka ni Fredo ti agkatuluyan. Anya! Nay, padamod gaya mo ti anak mo, Ami. Kadwan iso nga rod anak ki asawa, tapno maad na anak iti anak. Sana all na lang. Sikamod ngamin. Insina na kide. No di no kumainsina ide. Data ko matinagkatuluyan nita. Ang mga nuliman ti anak ta. Ay na Fredo, tawanan tinapalabas. Iso asar dengan nakmatan. Ay na, mangirito ka man nga ro di ti balasang kanyak. Awan mo ti may reto. Alan Ami, di padam kumalasing pet. Awan nga rod. Apay, awan na pulos tam amom abalasa nga ya. Apay sika. Awan ayat yam amum ababai. Ay kat ado Oh, ado matlagayam. Apay nga rod apilitan na kamangireto kan ka. Mangkita ka matitibalasa nga armam
Gaputan na saysaya at lata, no si ka mismo ti mga mo itigalad ti babae nga armam. Asawa nga tanaday di Alfredo. Iswa kas tao na apan ang pilit na ken ka mangireto iti balasang. Ay, marurudak man iti day di lalaki. San pa'y lagaya man nagbalbaliw? Kat baybay amon ah. Ay, apay day di. Tsak gayam na lagi pa. Sika ko magayam tin retok. Anya, kati sumat. Amang ano compatible kayo iti tunggal maysa. Anya? Ayan na ngayon di iretom kanyak. Ay na, awan nga rod, Fredo. Ada, di mo lang amin kayat kay. Adagayam iretok kan ka, Fredo. Ha? Agpaiso ami? Wan. Adagayam antik abalo. Mabalinday jayan. Anya? Wan, Fredo. Awan matan ni Uncle. Iso anawayan ni Auntie. Anya? Nagirito ka. Saan mo't ajay balo ah? Ay na. Iso nga rod lang ti mabalin ko may reto kan ka. Di ka nagsapol iti sa bali. Anya? Wan, Fredo. Di mo kayan? Adapay dagiti kakasinsin ko nga anak na. Mayatan day jay. Adan instant aputot mo. Di kan agrigat nga giputot. Anya? Pare, nalabos mo't da diyang ami. Iritrito nakit din kanyak di balo nga ikit na. Apay nga min apilitan kat awan nga rod maireto na matkan ka. Una yung tigas to'y abiyag, pare. Apay, masiksikuran kan nga agmay maysa? Huwag nga rod. Siyak lang ang taon asawa na kada tayo nga aggagayam. Talaga kasta, pare. Sa bagay, boringan niya. Sapay nagdakkel je balay mo. Mayat kumamit no adda asawa ken putot mo. Tapno addamet agngal-ngalaw-ngaw ije malamansyon abalay mo. Kunada nga rod, nga awan serbiti dakkel abalay, no awan mati agtambli-tambling nga ubing. Lita, ikarkarong pa'y lang mo't, pare. Awan mo't nga minti, reto yu kanyak. No kayat mo pare, at dadya kasinsin na bakat ka. Ah, Wen, insina nila kay na. Arig na matenti single and available. ano yan? No agirito kayo. Diyay kumamot balasa nga. Tapno awan ti parikot. Kung kunaklaeng data pare. Ngamti kayat ko asawain, di ka agkaganat. Dumteng tulat na ti babae, aparaken ka. Urayam lang. Di ka agganat, Fredo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Oh no! Oh, yes! Si kami gayam tatang. Makikita na lang arudan. Ibagampay laang asyak. Apay anya ibagayaw? Umayak ag kape, Jumar. Na ibusen ti kapik iji balay. Anya? Di nakadipastrekan, Jumar. Ag sarsarita takadilatan dito'y ridaw. Ay, ay, sige ah. Sumurek kayo tatang. Ingka man pa kanan di aso ta, Jomar. Itaypay nga agtataon. Hoy, Jomar! Kasarsarita ka. Ingka pa kanan di aso ta mabisin.
Kasarsarita na. Katwan, anyat pang panunutom aya. Tadinak pa in mangag. Salbak ide. Naay, anyat pagbubusuram, Jomar. Asino pa'y kumangay? Inal daw laki din nga umay dito'y balay ni tatang mo. Ha? Nag-feeling mo da dya lakayin ta kung namlan are dito o nagtibalay. Oh? Di mo pigsanti agsao. Ang mga numangag na kanitatang. Kag pa'y sumuti bagbaga. Papanawo mo, nga po tadyak kayat ti payod na. Nagangsag. Anya? Dan sa mat ibagbagan ni Jomar kontra kanyak, liisa anak ka. Ha? Makasugat ti panagkikita na. Kasla kumitkita diles. Anya adilis ti sasawon nyo, tatang? Nagkutaw ngam nagdakkel ti ulo na. Anya lakit din ni tatang. Tila madmadlaw yo kini Jomar. Ay pa man ditaw ta disnugag. Diyak kursonada ti panangkikita na kanyak. Kasla akla malablabusan. Anya lakit din ni tatang. Agkakanat manen ti ibagbagayo. Bueno, di na kayat nga umayak dito balayaw. Di yulatan ka di ikaskaso ni Jomar, tatang. Umanlatiw kayo lata dito balay. Awan ti mang laplapod kada kayo. Sa. Umano ka man. Sa. Sa. Bagtit na itang asawam, Lisa. Apay na ibagam abagtit ni Jomar, tatang. Agbugbugaw iti pusa, kat awan mo't pusa yaw. Ha? Maganaw ka man na pusa. Naa. Apay niya agkat katawa ka, tatang. Kasi now, luklukwan lang ni Jomar ti bagbagina. Hey, agawid ak manlaingan. Anya? Meow! 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 Agawid akon! Meow! Anya lakit din ni tatang. Kaslamot ten pusa nga agmiyaw. Ay, nujak lakatugangan nila kay Mindaw. Nabayagan nga insinak ti kararwana. Talaga ka busur mo ni katugang ma, Jomar. Una, imbag nadalos ko mamang umay di balay. Nagmursing mait. Kapit-pitak kiti saka na nga umunigay. Anyo? Nagangdod. Kasla isbutin mo ang tipayod na. Makaulaw. Ay sus, ano sa mo ni katugangam? Awan mitlat maaramidam no umay ijay balayo. Tagmay-may sa aputot na di asawam. Tilay bagbagang mait. Diya maanusan ti ugalin ni katuganga. Mangirarit iti kape. Anyo? Kano inuras nga agtimpla iti kape. Nagadupay ti asukar na. Anyo? Di wala di kam agkit kita iti dadya lakay Mindaw. Sana nasakit ti bakrang ko. Lakay Mindaw. Ay, tatang ko na kuma. Ay, Sinalbag ka, Jomar. Lakay mindo kun ko namatin kanyak. kwa. Hala, agsuri ka kanyak. Apay ko mga agsuri aking kalakay. Naa, at da ka di ibagbagam, Jomar. Ha? Ay, awan, tatang. Ha? Sorry. Ay kasta masursurom ti agsuri kanyak. Apay, anya ibagayo, aya. Umayak agkapay. Mana, ay, kwa, sumrek kayo. Ay, umay kayo, timple, ti kapiyaw. Ay, overstaying man ni tatang mo dito'y balay, Lisa. Bayam kadilata ni tatang ko, Jomar. Awan matimading ar-aramiden na. Anya nga awan ti madingar aramidin na. Kino inibus namin at tinapay di lamisaan. Anya? Saan la tinapay? Naibus pa di kape kan asukar ta. Anya lakit din aya, Jomar. Masikura na kamangkit kita ka ni tatang mo ang nakaturog dita salas. Sapay nakalislis ti bado na. Agparparang digas la bulkan abuksit na. Anya? Anyat sapsapulan nyo diti paraangan, tatang. Ay, sinalbag kita mapukpukaw di chinilas kaw, anak kaw. Anya? Pinanawak laeng dito'y batog tiri daw yaw. Ay, nabanogak pa yan namang sapsapaw.
Amangan no awan mo ti tsinelas yung imay dito'y balay, tatang. Ay, sa anak pa ngagkabaw, tapno malipatak ti saan ngag kinilas. Sapay ka, barbaro da dya, kinilas ka. Amangan no intaray ti aso. Imposible nga itaray ti asaw. Tao laki de, tinang itaray, anak ka. Anya? Bala, tulungan nagman ki di amang sapul iti kinilas ko, Lisa. Nasakitan ti sikat ko, apo managna. Wan, tatang. Mabait man lang, Jomar. Apay manan. Agpudno ka man kanyak. Anyang iti pudnok. Sika tinangilambang iti tsinelas ni tatang anya. Di na man pagpabasulan. Jak agilam-lambang iti chinilas. Ulbod ka? Amok no agul-ulbod ka kat. Kasano ti panakamo, mga gululbudak. Agtayak day tadwa abukol ti matam. Anya? Isungaklo namon as sika tinangilambang ti tsinelas ni tatang. Wanan! Inlamang ko. Nangilambangam. Ije kaluddan tapno marigatan amang sapol. Anya? Ingkaalaan, kat isublim kini tatang. Sika na. Apay asyak ti ibaon mo. Sika tinangilamang. Isu asika ti mapan mangala. Nagbayag ka nakisarita iti cellphone. Asino ti kinasaritam? Ni ngayon ti lablay. Tayo na uda kabsat dahi di tatangkaw. Anyat imbaga nakan ka? Kaya mailiw mo kanyak akaanak ka na. Aya. Kasano mo nga men. Di mo agbakasyonan dagiti kakasinsin kong anak na nga adda ijabrob. Sa bagay. Kung may kanong magbakasyon diti balay. 2 weeks ka no? Awan parikot, lakay. Kaya't kumot ang makita ni Auntie Lovely. Nabayagan, ajak nakita. Asino di simang put asa nga ilayaw, Lisa anak ka. Ningay, Auntie Lovely nga ikit ni Jomar, tatang. Anya? Nilablay ti sa nga ilayaw, anak ka. Wan tatang, isaw nga agpaisaw. Kat, sa dino nga'y tayan na. Agdigdigos tatang. Mapudutan ka no, isuan na pa nagdigos. Nabayag ajak nakita ni Lablay. Kaya't kwa makita. Urayik amalpas nagdigaws. Anya lakit din ni tatang. Saan ang nagbaliw tilangam? Napintas ka lata, Lablay. Ay si ka talaga, Mindo. Aging gaita, bolero kalata. Ay, isa anak nga gululbod, Lablay. Nagsiksekan. Nagpintas ka lata. Ay, nasaya at man ta, napanunot mo ti umayag bakasyon dito yung lugar, may. Ay na, Mindo. Agmay-may saak ngaminin ijabalay mi. Balo na kun tinatay. Ha? Ay, nabalo ka, Lablay? Wen, Mindo. 5 atawan a nabalo ahak. At damot tinidya abroad dagiti talo nga anak ko. Ay, agpada tagaya man abalo tinatay, Lablay. Kaslan na itadhana. Anya ana itadhana, Mindo. Kasla na itadhana ta adwa, Lablay. Anya? Kasla kayat kumanenti agayat iti maikadwa agundaway, Lablay. Abay nga bakit? Malaman hindi mo lagawin ni tatang mo. Agsarsarita dapay kini Auntie Lovely. Anya? Ay. Ada something wrong. Anya something wrong ibagbagam, Jomar. Ay, sa balit imadlaw ko ni tatang mo, ne. Kasla makas asawa apo sa tilangana. Anya?
Napahagyaman na tanagawi mo ilang tatang mo. Kung ang laki din umyan man diti balayan. Nabayag da ngamin ang nagsarsarita kiniikit mo, Lovely. Ay, naman katuro-turo ka pa ikitin. Itay pa ilang agsusoya baka. Kat ala maturog ta nga rudan. Rabi iuna yan. Asino dyan tuk-tuk-tuk ko rabrabi eh. Huwag niya agpaiso. Sino nga hindi tagtuktok to? Lisa, nakaw! Ah. Lukatan nyo tiri daw! Lisa! Ha? Ni tatang tagtuktok to? Apay anak sublay. Kanya ti aramidan na nga diti balay iti kastoy nga oras. Dito'y kagaya man anaturog, Mindo. Wen Lovely, di ka ngamin mapanawan kahit. Anya? Si ka talaga. Saan ako nagpalpal ikaw pa'y Lovely? Agayatakin ka. Anya? Ay, di na kumamutrabakan iti kasta, Mindo. Ay, isan ka arabrabakain? Talaga nga agayatakon ken ka Lovely? Ay, nagpartak ka matan. Ada ka di matlaeng namnamak, Lovely? Ha? Jack mo, Mindo. Lovely? Ay na, Mindo. Inigamamatan ti dakulap ko. Ay, ayatin ka, Lovely. Mindo? Ayatin na kumamit, Lovely. Patay na patay ako sa'yo noon pa. Anya? Nagulimot mo dito balay. Sa di nung ay tinapanan dagiti ka balay ka. Awan mo yan tilaplay. Rip mo rin nga tayo. Mapaanak man di kusina. Nagmerienda man. Mabisit. Kasla dataw di silid niyan tilaplay. Kunak mo awan tao. Ante! Anyat mapaspasamak ka dita silid mo. Awan mo sumungbat. Anya nga tinang ko kanab tuog. Iamper ko tilapay ko itiri daw. Amot na niya ti mapaspasama ka niyan tilable iti unag ti silid na. Ada tao, Lovely. Ni Jomar, akaanakak. Mindo, pumanaw kan, kartingham. Pag naaknay, Lovely. Tunpak kan ititawa. Anya? Kartingam, Mindo. Saan mabalin makita na ka ni Jomar, akaanakak? Iso magnakan ititawa. Sige, Lovely. Ay, makaamuditan. Tumpuak ako nakastayop! Jomar! Ay, kunakon kat nga damilagro mapaspasamak. Nang kote arasasyo ka ni antilablay. Anya, ay, ikwa. Ay, kastoy na Jomar. Ang palawagak. Let me explain. Ay, ayatak ni Antem. Ha? Ay, denggam ti pa nagpalawag ko, Jomar. Ay, hagayatak atalagan kinilablay. Dungag kayo anaimbag, Lisa anak ko, Jomar. Dan nagkinaawatan mi kinilablay. In short, agjuwa kamen. Day tatipod no, Jomar kaanakan. Lisa, agayan ayat kamin kani Mindo. Jack amo no anya ti isong bat ko, Auntie Lovely. Tatang. Jack amo no anya ti maibaga ni Jomar.
Kuha. Awan mo kay didakas na. Iso na lang ta. Anya nga tiyawag ko kung ka, tatang. Ha? Tatang uno, uncle. Ay ket kompormin a Jomar. Mabalin mo ti tatang ken angkel. Anya? Ag pinakawantan Jomar. Saan tan niya agap apa, wen? Ag pistan. Ay, kuha tatang. Ay, sti, uncle. Ay, Kat, anya ti plano yo itan, tatang. Auntie Lovely. Ay ket agkalay sa kamin iti mabiit ah. Anya, ay, nagbiitan. Ay na, nagpartak kamutan, Mindo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! ay, nabsuga ka. Nagmayatan ti mangan. Naalsa man na karni, baboy ko naman. Ay sus, di mo mat ako pa amin day tapagtugawan tagtugawak mo. Ay, anya ngay nga rod, bakit? Nagado mo ti pagtugawan dita? Dito'y nga rod ti kayat ko takod tyon, pagtugawan nakit den, ije nakatangtangken atugaw. Dito ka nga rod na. Anyaman nga tanti kayat asidaan ni nanang inton rabi Ay, di ka nagdamag. Basta gumatang ka iti iga daw. Ado adalam. Taiso ti pangrabyan tayo. Asino jagin inaw? Ne, apay asyak ti kita. Ay, kunat nusi ka. Ay, masadutak. Asino nga jagin inaw nga? Asino kumapay? Ni nanang mo Nanang, igado ti kayat yu asidaan tayo itaarabi nanang. Ay na, karni manan. Nauma akon iti karne. Tapno may imbagan dagita ado asakit yu Katno ko namot ti doktor ko asa anak unay amangan iti karne. Kano pagpapig sa ti karne? Ay, limagasot ti may sa akilo nga igado nanang. Iso nga iyawat yon di paggatang ko, tamapanak gumatang. 500? Ay, nagnginan day ta si daan. Kano sa nga ribo dagijay daduma, nalakan ati 500. Kan may sa, manulaang mat ngay dayjay kada kayo, kat nagdakkel ti awaten nyo a pensyon nyo kada bulan. Uwan Jay kwarta, tamapanak kun nanang. Iluto pa'y nilakay ko. Mabisinan kan tumanang. Nagatang tanday ta igado asidaan tayo, bakit? Ado talaga ti dalam na. Dumagas tapay di taag milk ti tapay lakay. Milk tay. Napay dapat na bati akwarta. Wun, ado tinted ni nanang. Aya, ay kuuna. Ay, jak kadakkelan ti milk ti nga order. Iso ti order. Uray syakmet kayat ko jay kadakkelan a milk tea. Imbagampay. Ay, panayon nam to ti asukar na. Ay sos, nagdakkelan day tatyan mo. Na. Naisam ka pa'y laang mat itinasami. Bayam ka day. Nakalukluk magkan. Naghilig ka amangan. Ay, nagsauman di siksain. Kano agpada ta adakkel ti tiyan na. Frederick, itunod nakman, ijayan ni manang mo, amarivek. Anya taramidan nyo, Jay? Kat, mapanak mo't umiliw No kaya't da kay makita, di isurat yung may dito balay nga umiliw. Si kay din ti mapan iji balay da. Kan may sa, subdivision ija imakaranda. Narigat abiro kun di balay da. Naganak nga tan ni manang mo, marivek. Damagag to awagak. Kaano nga awagan? No dalod ko. Awang harot paglod ko. Mano ay haday ta ibagbagam alod. Mabalay ng ti 500. Makasarita tayo ni Manang Maribikon. Apay, nagnginan. Day ta igado alutlutuam 5 gasaot. Ita, day ta load mo manan 5 gasaot. Nangina amin ang magatang itan.
Kasano ngay lakay no agsarita dananang kan Maribek. Kat umay agpasukon dito'y ni Nanang. Saan to mapasamak day bakit? Awanin at ipagbiyagan tayo no awan ni Nanang. Diyak nga rod ipalubos ang mapasamak day ta. Akulit ka ah. Sabalin ati agnumar iti pensyon na no kwa. Rumbeng ada tati agnumar. Rumbang laang ah. No adda dito'y balay ni Nanang. Gatangan tati kaya't na agatangan. Tadakkel ti pensyon na. Ay, gayam lakay. Dumawat kan tuman iti pagtungit ko. Nangagmaw Nanang. Saan ka na makontak ni Manang Maribek? Taapay, Ang mga no sinukatan natin, number na, wano, awan siguro signal. isu nga raw nga ibagbagakan ka, nga ipanak ijay. Rumwar kami kani bakit? Agbati kay dito'y balay. Sa dinaw, ti papananyaw. Ay, di talaan. Ay, kwartayo man. Anya, awan ti kwartayaw. Amo yung awan trabaho. Mano, jaintad ko apag-load mo itay. Angam saan mo't ang makasarita ni Manang mo Maribek. Ay, mangtad kay din. Adamo mauawat yung apensyon nyo. Sa nga ribo lati daw dawatag. Ay na, adan pagtungit ka lakay. Ay, no mga baka ikanak ah. Siyempre mo na. Ang sakbay ama pang kamakitong mapantapay man ag milk tea. Mapisin ka manan. Kano kalkalpas mo ang nag-hamburger. Kaya't kung orti ag milk tea. Ay na, ad-adda alumukmag ka. Nukasta ka laang. Nag-order ka niti milk tea ta. Nakadak ka lang kanya ka. Uy, nalpasan. Nag-order ako. Manang Maribek. Ah, Adda kayo matgayam nga agasawa dito eh. Ay, uwan manang. Eh, Kat, kumusta nga ni Nanang? Ipashare yung ija-balay. Di na nga rin kaya timapan ang jibalayaw. Apay nga'y adi na kayat? Agkad ure pilitan may. Saan ka de, honey? uwan, pudno day ta. Kasla da kabutang na ijabalayaw. Ne, anya nga'y tikabutang na ija-balay me. Ay, manang. Dapat jitarakan nyo ang nagdadakil nga asaw? Ay kat adda pay naganak pay nga rod, Jemaisa. Ay, iso ti kabutang na. Kabutang na makagat iti aso manang. Kat no nagsisingpat dagiti tarakan mi nga aso, imported dagijay. Iso asaan da nga agkagat. Ay napanag ko na kabutang na ti ampas manang. Ampas! Awan ampas dagiti tarakan mi. Kan apay ko maakabutang ni Nanang ti ampas. No ngay, kagatan da ni Nanang. Sensitive ni Nanang. Ay, ipasigurado kada kayo nga awan ampas dagiti tarakan mi nga aso. Ha? Amangan no da kayo, ti ampas dagiti tarakan nyo. Ay, uray siya, kagurak ti ampas. Ay, sipsipan dati adu adara. Parasite dagijay. Inka ngamin ipasyar ni Nanang mo ijay ayandama ng Maribek. Saan nga rin mabalain? Uray apagbiit lang. Ay, ma, no nga inted ni Nanang tilibrita ka ni Manang Maribek. Di awanan. Di ewan pagbiagtan. Awanin na. Ultimo milk tea. Saan ta na makagatang? Ay, nag-order ka pa iti milk tea. Anya, kurang pa'y day tayong inumam. Ay, kurang nga ron. Kaya't ko pa'y nga ron di kadaklan ang milk tea. Ay nalakay, una ikat alok magdagiti agasawa ada Frederick kan Marites. Apay, nakita mi da, bakay? Nakitak ida ije pagmi-milk teaan ije palengke. Kasla dala ampas. Awan di kay bagbaga. Ampas nga. Kasano, nagdadakkel ti tiyanda. Nagbabasit ti sakada. Ken saanen ang makita ti tenged da. Gapo iti kinalukmeg da. Natarakin da nga ron na saya ata, bakay? Wena, syakto man lati mapan mang bisita kan ni Nanang ija balayda. Ay, nasaysaya at pa'y bakay. Ay, kasla saan da ngamin akayat nga ipasyar ni Nanang dito'y balay. Kit,
pensyonada ni nanang ko naman. Ay, day tamot nga ron ti pampanunutak, lakay. Saan da ka nun nga agtrab-trabaho nga agasawa? Kaya't naasawan, jay pensyon ni nanang ti pagbibiyagan da. Ay, kaasimit ni nanang no kasta. Nanang, agriing kayo ditan. Di pagpalingkik a kwarta. Lukata man lang day tari daw, anak ko. Madi nga mintirik nak, anak ko. Ay sus, adda virus yun, nanang. Nay, apay nga umadayo ka. Kat iyawat ko kan kati kwarta. Ay, di kaya tagsakit, nanang. Aguray, taayabak ni Frederick, ta iso ti mangawat iti kwarta nga iti Joe. Frederick lakay. Napay, ayan nga iti kwarta, pagpaling kita. Ni nanang, agsaksakit. Adda virus na. Anya? Agoy uyag kan saan na makabangon. Sus, narigat yung bakaran. Ay. Addan sapay sur ice na. Naglabaga dagiti mata na. Ha? Iso asikan ti mapan mangala iti kwarta ken kuana. Di mo pa ilain nala mo it. Mabutengak nga rod nga sakit. Kasano mo ngay, sakmot itatag sakay. Ay, di yun lakayatan ti umasidag. Di mi kaya timakaran. Imbag ni manang mo maaribik. No kastoy nga agsakita. Asikaswan nak. Agamda kayo nga agasawa. Kabutang dakpayan nga asitgan. Di man dakdak amatan da dya amaribik nana. Damag kong agsaksakit damot nga agpapamilya. Kaasi damot nga road no kasta. Yipit yung ti kwarta ata ang ka magpalingke. Natanglaang ti kayat ko asidaan. Nanang, 2,000 titidyaw. Natanglaang duwa aribaw. Di kay agree rin. Nagdakkel ti pensyon nyaw. Di kay kadi agkurkuripot. Sagay sa taalit yun ang manok ko naman. Ket, day tagayam ti kayat Eh, mo. agumata. Kakaiso na nga da dito ni nanang. Ha? Ni nanang, Bayang palaang. Makauray day ta. saan tamat anak kagatang itinateng akayat na? Ilutuam iti noodles. Kaya't na dayjay, sana napili. Ket, jay ngay nateng na. Ingka ilibasan ng iti bulong ti marunggay ti takaruba. Naglaka solusyon. Hello? Hello manang Maribek. Ni Frederick daytoy. Nasaya atay mawag ka. Umayak ko madita balayo inton Sabado. Tao may kubisitaan ni nanang. Kumay mo ko ala din ha. Daapay? Uyak nga uyak. Trangkasaw. Di na pa'y kaya timangan. Kaano pa'y? Hindi pa'y last week ah. Apay nga italaang nga imbagam kanya. Ay, umay ka kidain. Tao may mo alain. Mabutang kami nga umasidig kan kuwana. Lakay, inayadem lang ti agmaneho. Tamatagtag ni nanang. Wen, bakit? Ay, nanang, idiretso da kan iti ospital, ah? Ay, talaga nakapsutak. Binaybay anak mo't nga minda Frederick. Ited kayo nga ited iti kwarta kadakwada. Ngam ultimo agas yo, saan da agyanatang? Dawat damot nga min adawat. Idinapigsa kayo, saan da kayo nga ipasyar ijay balay. Ngam itatag sakit kayon, ipasublat da kayon kanya. Daytan sa laang mga min kwartayo ti kaya daking ka nanang. Anya lakit din nga ugali ti inanak ti kasta. Nakaruar ka nun ni nanang iti ospital, Frederick. Nakadamagam nga eh.
nakitak ijay post ni Manang Marivic. Okay, mabalit nga rodan nga alaan ano kasta. Ingkaalaan nun, tani, awan apulusan ti mausar dito balay. Nauma akong nga agsidsida iti kape kan asukar. Oh, dagiti agas kan bitamina aginatang ko, nanang. Anyagay mo't dayta. Gatas mo dayta. Tapno nabibiit ka apumigsa. Kan dagitoy mat tinapay. Ay na, maramanak mo't laang ang pensyon ko. Daytoy kat barya laeng ti kwartam. Saan ko akinisayan? Tadamot kwartami kan nilakay ko. Mangala kayo alat ta, no adda kayat yu agatangan. Ay, nanang, saan kami akas kada Frederick? Adan sa bisitam. Lang nanang tamapan ko kitaan. Si ka magayam, Frederick. Umay ko kumalaan ni nanang. Naimbagan kanu kaya main. Ay, itata na imbagan. Alaan yon. Ngam idi agsaksakit. Kabuteng yu pa nga asit gan. Asino na ita bisita, Marivic? Ni Frederick, nanang. Inala na ka di dagiti gamit ko. Ibagam, no agsuble, alaan na dagiti badbadok, tadituya ko nga agyan. Oh, nangag mo, Frederick? Ay, kas kayla ampas akom kumpet ka ni nanang. Ni manang mait. Di na kam kadimot ikumpara iti ampas. Kat, anya ngay nga rod, pudnumet ti ibagbagak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Bakit? Kinatang mo tayong pagatang ko asidak. Anya kalakit din lakay. No agsasao ka, kaslaawan ka balay mo, akadwam nga agsida. Ha? Sida tayo, kunamot Saan? Si Daklang na jay. Isungarod anang tudak iti gatang mo. Sida tayo amin. Sana mabalin ko na. Sumruman nga tanti kinaun nagtatel-tel mo umyong. Apay adida la pagusto ang metan. Ada ngamin sa bali alutaw kun putahi akayat kaw. Ay pambar. Anya lakit din lakay. Mala, no di kanto agparaman itilutwam. Di kanto matrumaman itilutwan me. Nalawag ka di asaritaan. Ikaw na. Yan laki din. Nagalas metan tikas dyan nga ugali ni tatang, manong. Apay ayang. Managing bubukod. Ay, di mo ikikan iti kwartana. Ay ikaklata takaasi mo. Kayat na ti umawat. Ngam di namot kayat ti agpadawat. Isulat may mayat. Ay, yan laki din na ya. Bayam latan, talakayan. Awan pa'y gungguna nga ama ti pagtaengan. Ala, bayamo na din ko. Lakayan ni tatang. Iso asan tayo natutupan. Kadagiti madingay pakita na. Makapasurun mat ngamin, manong. Ay, nakapuot kan itilakay ang managing bubukod. Ha? Ay, yan laki din na ya. Perperam kidi iti makantap no. Di nanto mapanunot ti agimo. Makarik nantaw iti bain. Ni tatang pa'y ti kunam, manong. Pilosopo alakay. Awan rik nana akasta. Saan asal puten ti bain. Ha? Ay, anyan ni tatang. Ada ka matan lakay. Anya ngay mo dayta nakasupot nga insangpet mo. Ay, tila makikita mo. Masurun kan samat lakay. San man atila mapampansin mo kung masipsiputam? Apay, dakas ti agdamag. Natakas la interesado ka una iti insangpet ka. Kasla ambing am launay. Anya nga min ayaday ta. Impaniguda ang kanyak. Basi ila daytaw. Iso di mo ambingan. Anya lakit din lakay. Di mo la maikat ti kinaimot mo. Ay aglisi ka man dita.
Ay, idulin ko na ito. Sida ito inton rabi eh. Aniya? Nanang, adamot masida ijeref. Kwa anak ko. Saan niyo asagsagidin dayjay? Tapno di kay makabasbasol. Ha? Adda ka di sa bali akabalay tayo anang iref iti dayja asidaan, nanang? Adda. Na, asino day ta akabarbaro akabalay tayo? Kat ni tatang yu Anya? Nangilasin manan iti bukudan na? Nagimas matan niya si dangin. Dole nyo, nanang. Kilawin na kaldain kan dinakdakan. Adot na kang kaw, nanang. Sos, delikado anak ko. Ha? Apay ka day, nanang. Kwa anak ko. Saan gayam adelikado? Ngam inibos mo ka de. Saan magkiday, nanang? Amuyo mo tayo, nainutak iti si dahin. Ay, agyamanak tanang ibati ka, anak ko. Indulin mo ka day, si daam na dyan, nanang. Wan? Saan? Wan gayam. Si Dakto. Nyalaki din na yan, nanang. Saan kaya mababae na mangibaga? No biddaw, tinaramid ka. No saan? Matartaranta kayo nga main. Kwa, saan ka nagbidot, anak ko? Ikayat ko asawan. Saan ka madanagan no nailawan mo asinda jay naidulin amasida? Inibos mo kit di kuman takaasi kamat amang manggad. Ha? Nyalaki din na yan, nanang. Apay, sino tewan nakam na nang kisa iti nakadulin asidak, Siyak, ngam adanakam ko. Hey, unay kan. Ay, luko ka bakit? Binilbilin ka, di mo sagsagay din ti sidak itarabay. Dandani mo na ikisap. Naimasan lang amin, lakay. Ay naimasak, tanaimas ka naw. Ay, agkakanat ka. Marik na, kinaawan pain mo. Tamatartaranta ka sumumbat. Ala, basol kulatan tap nagulimakan. Anya lakit din aya. Maminsan pa yakalungam ti idulin ko pagsasawang ka itisan amalamlamo ti buaya. Ha? Kaya mga mapapispisan ka iti urela sumango tarupam iti likudam. Awan sa matin ti limpyo kada kayo akabalay. Sina. Apay ka di tatang. Awan pa'y maidulin adiyo pakibiyangan. Mitir at tataok. Maipapan ka di manan iti sidaan, ti pagkaskastaan nyo. Ay, tulisan kayaw. Rawat. Ay, jak pa'y nangan, tatang. Mga anak pa'y laeng. Iso adiyo ibagbaga at tulisanak kadarawutak. Sino nga ron tinangan iti nakadulin diti lamisaan a kinalubat. Amangan mo't no kinalong ti pusa iti karuba Nagdagsan di pandag kaw. Kasano malukatan ti pusa nga di kalab ti drum. Adamot ima jay pusa, tatang. Na. Binagkat na jay impandagyo. Yay. Lakay, tayo nga agkakabalay, so saan ka nga aging bubukod? Kinagitang ibagbagamon. Sa lawasaw ka mga bakitan. Umyong, dakas ti ama, amang imimot iti kabalay na. Sana tila'y bagbaga mapangkalob mo iti kinabuklisyaw. Na, kat no si katibuklis ta ilamang mo ti makan. Idinto tada kami, kat irwar me ti malamot. Ay agulay makamanay. Danggam ti bagbagak. Tapno makariing ka iti kinapudno, maipapan iti madingay style mo. House town! Rawat ka kiday. Anya lakit din ti kasta pa nagsasaom. Ay, agpulo kay tulang inton madungiran kayaw. Anya? Nay, nakarubot kayo tatang. Papanan nyo ka de? Kaya gaputa damdamagam di bagak.
Inak gumatang iti saltok. An-anwan nyo nga ti saltok. Katawa mat marabutit kada ipos dito balay. Nagagat kami ngamin kaninanang nga agdalos. Awan bibiyang ka. Ay, agpupulot kayo mat tatang. Damdamagak laang mat no an-anwan nyo ti saltok. Pangabog ko kada kiti mangalong. Manaktak ka bait. Hinton ko malipat ako tinagatangay. Ay salbag kiday. Ay, nanang! Mapan ka no gumatang ni tatang iti saltok. Anya kumangay ti saltukan na dito'y balay. Jackman ammo ka ni tatang. Ay, madadadaalan ti ulo na, gapo iti kinamanagim bubukod na. Ay, anya lakit din ayan ni tatang. Saltukan na ka no, dagiti mangalong. Hay, tila mapampanunot na. Anya lakit din aya ni Umyong. Akon dito karnyan. Ay di mandalam kun ubing akar ni ti baboy ti katangan. Ay, magluto ak iti dinakdakan tapno maimas ko ti mangan. Ni, kalumagaya mang Umyong. Naihimas ti sidama. Dalong kan karni ti baboy. Basit la ti katangag. Para la kanya tapno makamino sak. Oh, di mo iraman ti sidaan ti pamilyam. Sa bali mo tilutunda. Kinarigat no maibusanak. Ilakam ko pa ilati sa bali mait. Inyo, ibilang mo ka di sa bali ti pamilyam. Nagkunabot ta kasta. Naglawag ti kunak. Sa bali. Jakmet imbaga. Ti pamilyak. Nagkiro kayo kasarsa Ay, ito. naglisi ka man. Ay, ipakilo man da iti dalam kang karni baboy agatagag. Basip, anayamon asagay sa kilo. May sa kilo adalam, kan may sa kilo a baboy. Tapno mabsog kayo, kan ti pamilyang. Mabalin ano si katiag bayan. Anya lakit din ayan ni Mang Umyong. Ibagbagada lang arudin nga imot ka. Kuripot ka pa'y, just case. Apay day ta nga ugalim Umyong. Tila pangilamlam nga may tilamutam. Agkaiwarisan ti kuton. Apay, basol ko no umunag ti kuton diti balay. Naglawaan nga men day taref a pangidulinam iti makan. Apay atay surunak iti kayat ko apang idulinan. Saan mat nga min a maiparbang ti araramidam. Mapinpindam ti tuktok a pangilamlam mangam. Tuktok ti aparador, tuktok ti kabinet, agduduma a tuktok. Tuktukan kan tupay. Ha? Amom no apay nga ikabkabil ko dagita iti kumpormi a tuktok. Yarig ko nga men alamutan tay dua apo sa dita. Awan mo ti pusa tayo ditoy. Kan saan mo't asumsumrak ditoy dagiti pusa ti karuba. Anya ngay dagita adwa pusa ngay bagbagam. Keda kayong ay kanisina. Anya kalakit din Umyong. Pagbalinan na kami matan amang ngalong akabalay mo. Ang dandan ni agpulon dagita mangalong. Uray kitaem. Anya? Naimas to'y sidak ngayong kargak iti lunchbox. Idulin ko dito yan. Kat paabayak iti saltawk. Mangir na damo nga tan. Asino ti kulkulamam di ta Umyong. Ay. Agkat katawa ka mad akas lamang kukulam. Ay agulay maka. Di naman bibyagan. Adaman nga tan indulin mo di ta amalamot Ay di na bibyagan. Tamok tagisip time na Amuklatan. Agkurrimanan. Pinpindam amin asagpat kada tuktok ako nak. Uray man makitam no anya ti indulin ko dito. Uray man arikapam no alaem no kaya mau. Apay nga raw nga ikabil mo pa'y ladita. No si papalubos ka, nga mabalin kong arikapan, nga alaan. Secret. Nadadaalan ti ulong, gapu iti kinamanagim bubukod mo. Anya lakit din akababalin day ta. Just ke. Sumanao ka. Ulibag ka bandita.
Gets kon no apay agimatang ni tatang iti saltok. An-anuan na ngay, kat awan mo ti marabutit, kada ipos dito unag ti balay. Pangsaltok na siguro kada tayo amang kisay, wenno mangala iti iduldulin na asidana. Aniya? Wen, nanang, iso a super annadlaeng, no agdaldalos ka kadagiti paladpad, kada sagpatan, kada tok-tok ti aparador kan kabinet. Amangan numasalto kan taimayo. Lukas ta nga rod, ay kat, dakon daldalusan dagiti tok-tok dita, taamangan no siyak pa'y ti masaltukan. Wen, nanang, bayan tayo ani tatang matlaeng ti masaltukan. Wan man nga agpaysaw, sa anak pa'y lang agpunas kadagiti tok-tok ti tokador, kada aparador. Urayak pa'y nga adda maala ti saltok ni tatangyaw. Very good. Awanin ti mangalong iti anyaman nga idulin ka. Hay, natunugan dagiti anak ti Diablo. Anyat sasawom dita? Ah. Kasla kalabagtet nga umis-isam. Wano, agmanmanyakan. Sasawam, asino kumangit ti pagmanyakak? Sika, nung ka, niber. Murang alaklakayan. Da. Day takit din ti almanag. Makaamo kamanlangan bagtet. Inayadak agaw atan tay fried chicken, ken fried beef at tapang indulin ko iti tuktok tito kadar. Gaw atak latan dakelamat. Basit la atil ay magawat ka na. Anay! Nakukaw mo. Naluganan kan. Anay, mataya ko na. Pagkakatawa ka lang itagiryaw kan. Ay, bagtit at talaga. Paglaki niyo ospital, anay, natukol sa tiramay ko. Ayan natin natukol. Awan mo. Nakasilpo mo tagitiramay mo. Saan mat natukol? Ay, nagutan. Ay, nanarumag sa tito lang tiramay ko. Nasaltukan. Ay, Aniya? nagpingsan. Pa nakasaltok na. Anay! Day ta ti maganab, ti managing bubukod. Yang lagi din. Mamatay lang aron na taon. Iruruman nagpay anay ka. Yaman akbarawak tay simbang puwet kakat impanak iti ospital. Ay, nasalbarang iti pakatayak. Saan nyo nga ipatay day tatang? Na-x-ray kayo umutin. Sana naderder tito lang yaw. Nasaktan kayo lang. Agyaman ka, ta saan anaputag, dagiti ramay mo. Ay, nakaginawak iti pain reliever nga inyinjik da kanyak. Kan impatumarda. Umimbag ton day tatang. Igidan mo matan, apaimbagan, tinagalas akababalin mo, umyaw. Di mo di balikas pag-asim bakit. Tamo kon. Ija kun ti madya ka babalin nga bagbagam. Ay kat, nasaya at no kasta. Eh, bakit? Yung ka man ibulang da dya asaltok ijilaon yun. Saan Ah, Salto kampay, dagiti daduma aramay mo. Tapno maikat, ti kinaimot mo. eh, anya kalaki din bakit? Nakamirisa nga rudan. Imamagdak pa lang bait. Ala, tapno di mo matkuna, maawatan dakan. Kasta talaga ti tao lakay. Ah, Sala makapanunot, no maikan iti pagnakman na. Anya laki din. Ngamjak ibagbaga adakas kaunay. Awan mat ngamin piman, ti kanayon ang maigatang mo iti naimas. Iso akayat mo, ti agidulin. Tapno addan to si dam para iti sumarunaw. Saan? Talaga kaya nagbalinak ang managing bubukod kan imot. Ba nag-arumbag lang ay katekon ta dakes. Kan nakababain. Ala,
Saan kayo nagpanunot? Kundi kag sasaon. Siya kon ang mismo ti mangibaga mapunas amin dagiti banag kanyak. In short, agbalbaliw akon. Agyaman no kasta, tatang. Kundi kay madanagan. Takanayo na, nga isang kutan kayo. Iti na imas amakmakan. Tangimaton ti sweldaw, tatang. I-blow out kayo man amin ita. Hay nabarok. Kasla napunas ti sakit ti ramay ko. Awan daytan, tatang. Inagasan da kayo mo ni di ospital. Kun kumplito mo ti ginatang ko nga agas yaw. Agimbag daytan, tatang. Mapantayo kay din, i-treat kayo man amin. Agyaman kami nga rod, anak ka. Ala, hintay nga rodain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din!